Aya. Fe pe anga o se tua a o se tua. Se badue e matua e fili tangata po ye te alofa iai o ai fo ye te le alofa iai o ai papangu iai o ai le papangu iai pe o anga vali lo ngu ai vai le vali lo ngu tu vo le tina e te sa papangu le si afa ai le papangu le si a e te fo ringa fa pena pe ana fa pena o tatou o ne tua tau te faia fa iunga ai le tio mai o lana fa iunga o le fa iunga o le amiotonu ai ele fa atua i mai foi oia pa fionga le tua tu spa ia mai o ke le fa kwa ia ku au ke arwa ya ole se foi la na te mi fa mal si au foi motato ana na fi ya ma na ia fo te fia o te sau mo fa lo tele la unga se mato foi fe au se mato foi ta ma fa le nga pasta fata waita o le tele ona matua mana fa soa ia o te lona i lunga umo le matou a e fia pa wale atoanga atoa te alu lunga o le website po le Facebook live le Victory Power Ministry te maua atoanga ia ina le launga a e iei vaenga o le launga ma le sa vali o te fia ia e fa mamafa ia le finangalo o le tua e tau ala mai ilana au ona o le na fea ile le launga le aso da fi ia le tūlanga le na o le soifuanga le nei e mawhainga e ngaka e kango whaaleanga re kamali anga o le skangaka ai e te le tei mawhaina e whaaleanga ina pe te ave e sea le mea alofa po le mea na whaia e le atua mo le skangaka ka ua ia amen o le ta ua ia o le na vaenga o te nofo alea mana ia you can destroy somebody's reputation langa ko ke sila ola le au faaleanga reputations le wa yeri kai miringi people can create something out of nothing to destroy your reputation e mawhainga kangora kai le soifuanga ngai matua i fafau mavali mafaku se mea e tuua ina mafaaleanga i lo kamali anga e mawhainga fai wa no more le mea but one thing for sure le mafai lava on a lato faaleanga ina lato te le mafai on a ruin be destroy le whaamanguyanga ma le mea alofa le atua na ave ia te oe maa uma itatu uma that's one thing le mafai kai peiar kala a le atua na fai ia satani ina ua hau ngani atu satani e au mai se ionga faaleanga inga a koa makofo le anga au ngar ko inga sak pai ke ngo ia yopu iyo kuwa ia lua sa kangi au ngangi le kuwa fa mai fa kanga mai au se makua iyo testing ala lau kamale fa bali tala le tore fio pa ia le tua le tus pa fa mai o ke fa kanganga o i mea u ma ai kasia le mea ele me fainga e o ia ilo ma e mai nga olea e se fainga ngo ka umai rungo tatu por kalami o te fa tangaina o e te fa o soso ma e fa leanga ma e fa papala ma e fa leanga inga uma me uma or ka ma lo sa tawal na yopu but one thing e le mawhaingo ala winga oe e ke kango ma e pa iai olea ole ola kasi arkalanga tasi le mea e le mawhaingo ufakanga oe ke pa iai e ke le pa i le ola no winga o le mea lava o le ola male nganga ye ba le nganga wa auto lo le so nganga wa yoki e tasi le mea le lengo fa yaku e mafailanga e kango e pei o sa kangi le mea ngafai ia yopu e mafai foi nga alau le atua e mafainga fa kanga langa sa fa kanga a fainga fa kanga ile atua sa tani e lu e fa so sa ia yopu moronga kingo o le afela le mea hu a wi le fa kanga inkofofonga ya kako ai kasi le mea ele i mafainga fa kanga inga nga o le mea nga ave ele akua e ola ai opu ele i ave e sa kangi e pule ai le akua
o le aso fo ilana nafi fa pena uma iwe na tonua la so na filta ua ia le anga o te fai atu o le alui o le faaleanga i loka ka mari anga makako uma e va ai mai lole au Lotoifale wa kau faisinga au ko mengi se mea faali ai lo fina ngalo pete lango lango ai tai tai ma me ai va ai le ngukinga pe o ngukinga o kanga me ke ia le wa create le mea ke ia le wa create le mea e u ia le lua sava valia e malo kei e u ia le lua sava valia e malo anti lua sava valia e malo wa malo sa wa le anga wa onga uma mea uma wa onga uma wa faaleanga. That's the extreme. That's how bad Satan can go. We fala ya yup ke lo lokala e tau te pisa fuai ile encounter le arki Apollo manga menga fa ya yup. But imagine le papala le anga ngo or kamalo e ise papala o e ise papala le anga o mafuka me prokala miringi kai o e struggle o e oi o e kawuki i lo papala ioi o inga fai le kala le kasire kala inga ya wange ave se ya o ina fai le tala yopu ina u fai atu lo na to lua se fai lo ile kwa mai oki ai asa fa vale mai sanga ma fau mai sanga fa moi le nga kwa fai lo ma e hoti tuai ya fa mai le kala yopu fa mai le tala yopu se fa yatula kala le yopu e le fa pe mai yopu a fai e langa o me le ai fa fe me le e le ai se kala yopu va penga fa ko fa ko pa ya le nga o lo swing o le lenga ma le vai lenga e ma fu ai nga e alu ma e fa pe mai o la u fa kanga e le ma se kala ku pa ia fa mai e a fa e langa o me le langa kala nga le ka ko fa lo ngoi o le asa o le upu na faonga o le asa o le upu le au mai er kuspa ia le ngai le o fai mai a fai ela ele kalifa pe ngai o pulong kodo a fai ela nga o mele le e fa fe me le no wele o kali nga fai ai ai le upu ka wa fa mai ata lia ela o le upu nga o le upu fa mafanga mo kako a kalia e la nga o mea lele ai fa fea mea lele la nga ese fai ese kalia ese upu ye rua ioi le ikari fa pe ngasko ingo yo la ngor ke no ka ko ke kauli li winga lenga ba vai lenga e ke le yor swing or context o mele pe suia ngere up ai li foi mai a faia e na o mele le no ave ese maka ko ur fai so or nga me a faia la nga o mele le ai le maskala yo pu a fai fa mai a talia e la nga o mele le longo winga ele faia o ele me ke ko kalia o esa no e ke le faia se me ke ko kalia inga o me fa kanga ai io kaku kalia inga ele ele faia o you don't make it and you don't accept it ele o kala ngar kus paia ai sa fa kanga ele tua ai nga kalia yopu sir manga ya o le man ye pe au tatu malama le ile fina ngalo le tua le ala le wingo la utala le o te faiatu le winga le o te faiatua e mafainga e kango faaleanga le skangaka e mafainga e ngofo faaleanga ka malianga ai one thing for sure e ke fiu e faaleanga e le kai mafoi o le favor o le atua e tangata po o langa mea alofa po what he has given to that person ma nga ye sa nga se mato foi fi au fatustusan na file mele e mafainga avaku ya o ele ki o langa ka vale ki ave ai lang ka vale
but you can never ever have the same experience he had to drive his car. Al soi fuanga ke mingi fa pena o le te le a ele makala fo ili soi fuanga le ni o le te le yo le au te pasi ma le au te fua o le kile ia o le te le yo ila do o le la lilo tu mo ai ali ali tu ma fa penga iwe soi fuanga le o tato ye kai fa penga e lilo tu mo ai ali tu ma esa ia la kaka mai la fa so de Totonu fa a do vai tu nei le nei tei pung ha e le lunga rui fo lunga ngi kai mi a rui fo lunga fa mai o ma do na o a una o e na o ia na e fia e mangua e lunga de kai mo le ai a o re kai mo popuanga e makua I lafi lilo e musu e ka valea lingua e musu e ta valea e musu e faiaku ye se kala e musu e kongi e se se ma I upu makala o ke ofa ko ma sa o e tongi o le ma ale e musu e ui popuanga ai finga ngalo mama na o e halu no lu mai se e ma o malie o ko kele nga le ka vai ku yai pe ngal soi fuanga ai again a faia o le me alofa na vatu le tua ya te oi e fiu le kanga kai kau fale ngal fa maru si au fina mo ele lo tu fa tu tato uma o vo ile te ko fru fa fita uri ko kongo lo loku ko kongo lo ngu ko kongo lo mafkanga ko kongo lo ferfenga ruenga o fa so mo ka ku uma. And let me tell you this, o tangata pito isili na toe tinga loto ma toe challenging oe ma toe le lei peleanga loto ya te oe o tangata lava o Lotoifale Tagata Muamua Tagata Muamua iyo ia o Tagata Muamua e mua loto leanga e mua faya o kala e mua sungo oi o tangata ye to Tagata Muamua o le pa o langa kisi. You need to know o le whairoironga o le kakapiko I pa o alanga kisi kakapiko I silinga whaua yo ala whau e whaua ilo mua uru ianga kisi Lai o kere whakula e weke koe kisi mai ake au pia ka whiro I like your kisses on my cheek ai ke iroa e ke o ke la ngonga leri o tangata mua ia tangata va la lata o le wha manatu na le no fia pia e wha manatu atu a fionga le tua ia avatua I mase tua lalo wha maru se mo ka ko uma